Masibayo yang may islaping balena ning magalang king banwahan na lubenas ning Pasko. Meto nga makuleng fiesta aganapan nganing Biyernes, December 12, 2025. Meging makabalduga ning pamagmasusi at egunanda reng 26 barangay. Patune na mabiyeng pamurin ning pamana ning magalang king larangan ning kasalpantayanan at sining ning pamangawang parul. Peni muna ng Mayor Malu Paras Lacson, ing pamagpasinaya, king prosesyon, amaluwat na ng susulong, manibat inyang biyaya ni iti, inyang 2016. Para kaya, ing lubenas, higit ya pa, king parada dareng sulu. Metong ya iting patune, ning pamisasan metong dareng magalenyo. Lubenas is about devotion, it's about faith, it's about unity, and it's about the people. What makes it different from other programs is mga tao talaga yung nagdadala nito kasi yung mga farmers, yung mga bata, kabataan, yung ibang sektor, nagkakaisa sila bringing the paroles themselves. Ing pamitipon dareng barangay, ing pamagobra bang mabuuyeng parol at ing pamibuklod-buklod dareng tao. Iya kano, ing tune pamana, dapat kanong mipasa kareng darata nga enerasyon. Yeni, ing magalang, edane, akakit anting metong ang malating balen, nune, anting talapaningan, king metong ang mabiyeng pamana, na patuloy iisa, keng balang henerasyon. King temang banala bituin ning magalang, may tipon-tipon la ring partisipante, ikingarapan ning pisamban, bayo meglakad king dalan, dala ring creative aparol. Emo naman may wala ing ligligan da ring pamangawang parol. Nung nuka rin pepa kidareng barangay ing kanya-kanyarang disenyo at kule. Balang metong ating sariling kwento ning kultura, creativity, at kasalpantayanan. Magbalabalausing prosesyon dareng parul king Siyama Bengi. Bilang panagkat king Simbang Bengi ang magumpisa king December 16. King magalang ing lubenas, iyamu selebrasyon. Metong iting sulu, ang magpatibe king kultura, kasalpantayanan at pusong kapampangan ning mabiluga komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.